Guys, punya blog sabang kenang itu mah di milik kowe jo kecepan jo guys lah sekang ram ong lo hop tua thak bang di wabel bang ke pan thai le jo wa pan thai pen tuning pen pu e di nang pen han pen pakang ik edalo so video bang jo apa kang thai le kalau mana pan thai le nah la thak lom chana lo nan asi milik ke pan pa kowe jo tan di adhak reng reng jo kowe jo tuning e polo ge aru pining ta ki isu pu ya le ni tan di guys aku biar dang the curi isi deh bah aku biar dang di lesenang itu penengang dan ibu moy mana pak nak ikan pede pan Jepang ya timnya lah le gas angkang ram sendiri tapi Jepang yo lalom yo pernah biar bang keng ram itu dalam kidi dalam kitang kidi mana pan ya timnya yo bang ram kidi Dum lalu non pan pede di temet pan iku. Hello guys, nana makan ni, tapi di pan ik thai deh. Upen apa pelang aja, di upen yang ram umati nana pan thai deh. Ni blog sabang kelang senang ditumhan, nana pelang icat deh guys. Bye bye.